Ćao svima, dobrodošli u još jednu epizodu Android tutoriala. Danas ću vam pokazati Temasekov Cyanogen 11 za Galaxy S3. Znači, baziran je na Androidu 4.4.4. U odnosu na običan Cyanogen mod razlikuje se po tome što ima hrpu novih mogućnosti, novih customizacija, novih zezalica koje ulepšavaju interfejs, koje poboljšavaju celokupno korisničko iskustvo. Zašto Galaxy S3, kad je već star preko 3 godine? Zato što je i dalje jedan od najpopularnijih telefona, jer za svoj cenovni rang nudi jako dobar telefon, jako dobre karakteristike. Koristi ga veliki broj ljudi i u našoj zemlji, i u zemljama regiona i u celom svetu. Zato sam ja rešio da ipak, iako je dosta star telefon, odradimo nekoliko romova koji su po meni jako dobri za ovaj telefon. Da odradimo review tih romova. Pa za početak hajde da instaliramo ovaj Cyanogen mod Temasekov. Prvo što treba da uradite je da naravno isključite svoj telefon. Naglasio bih da svaka odgovornost moja nakon ovog snimka prestaje. Znači, šta god vi budete rešili da uradite sa svojim telefonom, ukoliko rešite da ponovite proces koji sam ja pokazao u ovom videu, radite to na sopstvenu odgovornost. Ja sa tim nemam ništa. Moje je bilo da vam pokažem, da vidite da može i da vidite kako radi, a da li će raditi na vašem telefonu, ja to stvarno ne znam. Dalje ne znam da li ste vi sve uradili kako treba, tako da nemojte me teretiti za bilo koji defekt koji nastane na vašem uređaju zbog postupka koji ste pokušali da ponovite nakon mog videa. Eto, to je to. Sad bismo mogli da krenemo sa instalacijom. Recovery mod, taster za pojačavanje, taster za uključivanje i home taster zajedno dok se ne pojavi logo. Kad se pojavi logo možete pustiti i sad čekati da uđe u recovery mod. Evo ga, Fields Touch Recovery 6. Pre nego što instaliramo novi ROM, morat ćemo da odradimo full wipe. Wipe and format options, custom format options, format system, yes, done, format cache, yes, done, format data, done. Jedan korak nazad i wipe Dalvik art cache, yes, wipe Dalvik cache, Dalvik cache wiped. Jedan korak nazad, install zip. Prva opcija u ovom meniju je za internu memoriju telefona, drugo je za eksternu memoriju, odnosno za memorijsku karticu koju ste ubacili. Zavisi gde ste stavili vaš ROM, tu ga i tražite. Ja sam moj stavio na eksternu karticu. S3 folder. I evo ga, Cyanogen mod 11 Temasek. Kao što vidite imamo dva fajla, prvi je sam ROM, verzija je čak 161, Temasek izuzetno dobro radi na ovom ROMu i vrlo često izbacuje nove verzije. Druga su Google aplikacije, modular Google Apps, Pico verzija, znači tu imate samo osnovne stvari, Google sinhronizacija, Google Play Store i Google Play servisi. Ništa drugo. To je neka najosnovnija verzija Google aplikacije. Prvo ćemo instalirati Temasekov Cyanogen mod 11. Yes. Ništa, ja ću se javiti kada se ovaj proces bude završio. Evo, instalacija je upravo završena. Trajala je negde oko 30 sekundi, ne više. Tapnite bilo gdje da biste nastavili. Sada se ponovo vratite u folder da biste instalirali Google aplikacije. Yes.
To traje prilično kratko. Installation complete. Sada se vratite 2 koraka nazad, odnosno jedan korak nazad, pardon. Ići ćemo još jednom na wipe and format options, wipe cache, yes. Wipe Dalvik cart cache i custom format options, format data. To je nešto što ja uvek uradim posle svake instalacije ROM-a, da bih bio siguran. Još jednom go back i reboot system now. Nakon svake instalacije ROM-a očekujte da će prvo pokretanje sistema trajati duže nego inače. Znači, kao da prvi put kao da telefon prvi put se pokreće. Ja se javljam kad se cijela ova početna animacija skloni. Evo ga, instalacija je završena, odnosno pokretanje. Sad sledi inicijalni setup. Ide. Nećemo taj jezik. Uključivanje Wi-Fi, traženje Wi-Fi mreže. Želite da podesite ne sad. Ne sad. Sljedeće. Završi. Evo. Kao što vidite, Cyanogen mod 11. Cyanogen mod unofficial Temasek. Cyanogen mod. Android je 4.4.4. KitKat. Opet ova glupa zezalica. Šta imamo tu? Imamo dobro ove osnovne opcije. Statusna traka obaveštenja, trc. Kada uključimo trc, onda dobijemo jednu crnu temu potpuno. Temasek spare parts. Tu imate dosta novih stvari. Omni switch. Zatim screen animation. Wake lock blocker. I pod general settings možete restartovati sistemski korisnički interfejs na početne vrednosti. Dalje zvuk, ekran, dugmići, baterija, aplikacije, korisnici, advanced. Pod advanced imate ove dodatne opcije. Još u obaveštenjima imate neke dodatne mogućnosti. Statusna traka također. Neću se previše zadržavati na ovom ROM-u, zato što sam pokazao već Cyanogen mod ROM 11. Tako da ne postoji neka ogromna razlika, ali postoje dodatne stvari tipa onaj Temasek spare parts, odnosno dodatni delovi koji zaista mogu da naprave od ovog ROM-a nešto potpuno drugačije od onoga na što ste navikli sa običnim Cyanogenom. Ostalo je sve isto. Nema razloga da ne bude. Ništa, hvala vam što ste gledali. Nadam se da ste uživali i ako vam se svidelo, like. Nadam se da ćemo se vidjeti u još nekom od snimaka.
Do tada, ćao, ćao.